Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nonye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Ikaze muri gahunda y'uyu munsi mu itangazamakuru ya none ku itariki ya mbere z'ukwa 11 kwa 2025. U Rwanda rwasabye Kongo guhagarika ibitero by'indege z'intambara ku basivili. Naho mu karere ka Karongi wagize uruhare muri genocide yafatiwe ku murenge nyuma y'imyaka 31 yishe ubutabera. U Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 ntibavuga rumwe ku gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Leta ya Kongo yahagaritse amashyaka 12 atavuga rumwe nayo. Mu gihugu cya Tanzania abantu amagana bamaze gupfira mu ihashywa ry'imyigaragambyo ku matora. I Dar es Salaam ingendo mpuzamahanga zahagaritswe, ikibuga cy'indege cya Arusha kirafungwa. Naho gisirikare muri Guinea Bissau kiravuga ko cyaburijemo kudeta. Muri Cameroon abasirikare bashyigikiye Chiloma utavuga rumwe n'ubutegetsi bamuhungishije. Abaturage barenga 60,000 bo bahunze umujyi wa El Fasher muri Sudani nyuma y'uko ufashwe n'umutwe wa Rapid Support Forces. Israel yo yashyikirije Palestina indi mirambo 30 y'abaturage bayo. Mu kunoza neza ibyo ukora ukeneye ikoranabuhanga mu kigo Infinity Tech Solution twiteguye kubaha ibisubizo byose mukeneye bijyanye n'ikoranabuhanga mu kazi kanyu. Tubakorera systeme za software zitandukanye bitewe n'akazi kanyu, ibigo by'amashuri, gucunga amakoperative, imishinga y'ubwubatsi, ibigo by'ubucuruzi, imiryango itegamiye kuri leta, POS kuri bar, resto na coffee shop n'andi mazu y'ubucuruzi. Sigaho guhora utaka ibihombo. Egera Infinity Tech Solution igushyirira ibyawe ku murongo. Hamagara kuri 0798 735 385. Nimero ya WhatsApp ni 0785 030 772. Wanasura website yawe ya infinitytech.rw. Wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu y'abamoto cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe, tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make ntugire ubwoba, turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe. Ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane bushingiyeho, mu bunyamwuga buzira amakemwa. Nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram. Hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo. Bayikaze muri amakuru arambuye mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Kanijabo. Duhereye ku Rwanda rwasabye Kongo guhagarika ibitero by'indege z'intambara ku basivili. Mu nama yabere mu muhezo nyuma y'inama mu Bufaransa bwatumije ivuga ku bikorwa by'ubugiraneza mu karere k'ibiyaga bigari n'amahoro muri Kongo Kinshasa, u Rwanda rwasabye Kongo kubahiriza agahenge ko guhagarika intambara kemerejwe Washington DC ni Doha muri Qatar. Iyi nama irimo abahagarariye ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari yabereye mu muhezo, ikaba yarimo intumwa za Kongo Kinshasa ziyobowe na President Felix Tshisekedi, iz'u Rwanda, u Burundi na Uganda. Harimo kandi abahuza nka Amerika, Qatar, Forenya Simbe wa Togo, ariko akaba ari n'umuhuza wagenwe na Afrika yunze ubumwe. Mu byo baganiriye by'umwihariko bibanze ku kibazo cy'imibereho y'abantu mu burasirazuba bwa Kongo n'ubutabazi bukenewe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire yavuze ko u Rwanda rwagaragaje ko Kongo ikwiye kubaha agahenge ko guhagarika imirwano kemejwe mu masezerano ya Washington na Doha muri Qatar, hagahagarikwa ibitero bihoraho by'indege z'intambara na drone ingabo za Kongo FARDC zigaba by'umwihariko mu bice bituwemo n'abasivili b'abanyamurenge n'ahandi hatuwe n'abanyekongo b'abatutsi. U Rwanda kandi ngo rwashimiye President Emmanuel Macron w'Ubufaransa ku bushake bwe mu gushakira umuti ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo, harimo ko haboneka inzira zo kugeza ubutabazi ku bantu bawukeneye. U Rwanda ruvuga ko ibikorwa by'ubutabazi kugira ngo bigerweho bisaba ko haba umutekano, ari no mpamvu rwasabye Kongo kubahiriza agahenge ko guhagarika intambara kemejwe. Muri inama yabere mu Bufaransa, Kongo yasabye ko ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa, ariko iki cyifuzo cyamaganirwa kure na M23 ivuga ko hari ibindi bibazo byihutirwa kuruta gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, harimo no kuba abaturage baho barabujijwe kubitsa cyangwa kubikuza. Ibyo M23 ivuga ko ari uguhana abaturage kuko banki zaho amategeko ava Kinshasa yazifunze.
Meteo Rwanda yateguje imvura nkeya mu ntangiriro z'uku kwezi. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe iteganyagihe Meteo Rwanda cyatangaje ko mu minsi 10 ya mbere y'uku kwezi kwa 11 mu gihugu hateganyijwe imvura iri hagati ya milimetero 20 na 70, ikaba iri hasi gato y'ikigero cy'impuzandengo yisanzwe igwa muri iki gice cy'ukwezi kwa 11 kuko ubusanzwe yabaga iri hagati ya milimetero 20 n'ijana. Umubare w'iminsi imvura izagwamo uri hagati y'iminsi 2 n'ine bitewe n'imiterere ya buri hantu. Ni ibikubiye mu nyandiko y'iteganyagihe ry'igice cya mbere cy'uku kwezi kuva tariki ya mbere kugeza ku ya 10 iki kigo cyasohoye. Makuru avuga mu turere i Muhanga, serivisi ya Isange yakira abarenga 700 bahohotewe buri mwaka. Abakora muri serivisi ya Isange One Stop Center mu bitaro bya Kabgayi babwiye komisiyo y'abadepite ko mu myaka 3 ishize iyi serivisi imaze kwakira abantu 2271 bakorewe ihohoterwa. Ibi babivuze ubwo bamwe mu bagize ihuriro ry'abanyarwandakazi bari mu nteko ishinga amategeko n'ihuriro ry'abagize inteko ishinga amategeko baharanira imibereho y'abaturage n'iterambere basuraga aka karere ka Muhanga. Umukozi ukuriye Isange One Stop Center mu bitaro bya Kabgayi, Judith Uwizeyimana, avuga ko kuva mu 2022 2023 kugeza 2024 bamaze kwakira abaturage 2271 barimo abagabo, abagore n'abana bakorewe ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Muhanga Bizimana Eric avuga ko serivisi ya Isange One Stop Center harimo gufasha uwahohotewe akaba n'abakozi bari bashinzwe kugenza icyaha kubagikekwaho. Depite Kalisa Jean Sauver avuga ko ubukangurambaga batangiye bugamije kwibutsa abaturage itegeko rishya rigenga abantu n'umuryango no kwigisha urubyiruko kumenya ubuzima bw'imyororokere. Avuga ko uyu mubare w'abana, abangavu n'abantu bakuru muri rusange bakorewe ihohoterwa ubabaje, ariko ku rundi ruhande hari n'umubare w'abashinjwa kubikora uri mu nkiko. Mu karere ka Karongi ho uwagize uruhare muri jenoside yafatiwe ku murenge nyuma y'imyaka 31 yihisha ubutabera. Ndindabayizi Faustin wo mu karere ka Karongi yafatiwe ku biro by'umurenge wa Rubengera agiye gusaba serivisi y'ihererekanya ry'ubutaka nyuma yaho yari amaze imyaka 31 yihisha ubutabera kubera uruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi. Uyu mugabo akomoka mu mudugudu wa Kabeza mu kagari ka Kibirizi ku murenge wa Rubengera, akaba yafashwe biturutse ku makuru yatanzwe n'abamuzi. Perezida w'ibuka mu murenge wa Rubengera Byiringiro Jean Pierre yabwiye inyamakuru igihe ko uyu mugabo yari yarakatiwe n'inkiko gacaca igifungo cy'imyaka 30 ariko akatirwa dahari kuko yari yarahungiye muri Republika Demokarasi ya Kongo. Mu 2021 umugabo yarahungutse ariko ntiyasubiraho yari atuye, ahubwo ajya kuba kwa sebukwe mu Gitega mu murenge wa Gishyita nawo mu karere ka Karongi. Akigeraho kwa sebukwe yatangiye kujya gurisha imirima afite aho komoka murenge wa Rubengera, akohereza umugore we guciririkanya n'abaguzi wakagaragara ku munsi w'ihererekanya ry'ubutaka gusa. Kuri inshuro yaje mu ihererekanya ry'ubutaka ku biro by'umurenge wa Rubengera bihurirana nuko mu nama iheruka y'abagenerwa bikorwa ba serivisi za Minubumwe hari umuturage wamutanzeho amakuru avuga ko ajya mubona bituma ahita afatwa. Kuva mu kwa mbere uyu mwaka mu karere ka Karongi yamaze gufatwa abarenga 60 bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bakatiwe n'inkiko bagatoroka ubutabera. Perezida w'ibuka yashimye abaturage bakomeje gutanga amakuru atuma bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bagatoroka ubutabera bafatwa. Ayabagabo Faustin umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubengera yibukije abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi batorotse ubutabera ko jenoside ari icyaha kidasaza. Ndindabayizi y'imyaka 62 inkiko gacaca zamuhamije kugira uruhare mu icwa ry'umugabo wa Mukakimenyi Suzana y'imyaka 73 n'abana be 3. Uyu mugabo nyuma yo gufatwa yahise ajya gufungirwa kuri RIB station ya Rubengera. Banyamagaraje bakanishi namwe banyarwanda mufite imodoka zitamenyerewe ku isoko ryo mu Rwanda zigakunda kubura amapiyese yo gusimbura yangiritse, mujya mwumva bavuga ko imodoka iyi itabonerwa piyese zisimbura izishaje cyangwa se zangiritse mu gihe mwagize ibyago byo gukora impanuka. Nibyo koko ku isoko ryo mu Rwanda izo piyese nizikunze kuhaboneka, niyo zibonetse uzumva bakubwira ngo izakugeraho mu minsi 30. Nyamara inkuru nziza ni uko ubu bitakiri ngombwa gutegereza iyo minsi yose. Oya, Swatase niyo gisubizo kuri iki kibazo. Swatase igutumiriza kandi kanakuzanira spare parts za originali wari waraburiye ku isoko ryo mu Rwanda mu gihe kiri hagati y'iminsi 2 n'icumi gusa. Bifata gusa iminota itarenga 5 kugira ngo umenye igihe PS wari warabuze ibonekera n'iminsi bizafata kugira ngo ibikugezeho kandi ku giciro gito cyane. Mu byo Swatase kuzanira harimo amatara y'imbere n'ay'inyuma, pare-choque, retroviseur, inzugi n'ibindi bikoresho bikunda kwangirika nka systeme ya ABS, batterie za systeme ya hybride, injecteur n'ibindi bikoresho tutarondoye. Izi PS zitumizwa mu Burayi, muri Amerika, muri Aziya, i Dubai, Korea, mu Buyapani, muri Taiwan no mu Bushinwa. Tugana aho dukorera Igikondo inyuma ya Nayebu, duhamagare cyangwa utwoherereza ubutumwa kuri WhatsApp 0788 67 85 cyangwa kuri 0787 02 45 wadusura kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Instagram, YouTube, Facebook n'izindi mbuga twitwa Swatase. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya ticket y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri services zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu.
kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3.iremetravel.rawa. Makuru avuga hanze y'u Rwanda, Kongo na M23 nibavuga rumwe ku gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Mu biganiro byabereye Paris mu gihugu cy'Ubufaransa byibanda ku mutekano mu gihugu cya Kongo Kinshasa, hagarutswe cyane ku gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. President Emmanuel Macron w'Ubufaransa yavuze ko iki kibuga kigomba gufungurwa mu minsi mike, hagamijwe ko gikoreshwa n'indege zikora ibikorwa by'ubutabazi gusa zikeneye kugera ku bafashwe bugwate n'intambara. Nyuma yo gutangaza ibyo, hakomeje kumvikana kutavuga rumwe kuri ubu busabe bwatangajwe nk'icyemezo cyamaze gufatwa. AFC M23 inagenzura iki kibuga ubu yavuze ko ubu busabe bw'Ubufaransa bwo gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma budakwiye. Mu itangazo AFC M23 yasohoye yagize iti icyo gikorwa cyagombye kureberwa mu rwego rw'ibiganiro birimo kubera Doha ku buhuza bwa Katari, Amerika n'umuryango umwe bwa Afurika. Yongeyeho ko umutekano muri ako gace kuri ubu uhungabanywa n'ibitero bya drone bigabwa ubutitsa n'ingabo za leta ya Kongo, bigahitana ubuzima bw'abantu, bigasenya ibikorwa remezo ndetse bikanangiza indege z'ubutabazi ziba zitwara imfashanyo muri Warikare na Minembwe. M23 ikomeza ivuga ko nta kibazo cy'ubutabazi kiri muri Goma kuko abaturage bose bimuwe n'intambara kuri ubu basubiye mu byabo. Mu itangazo ryayo AFC M23 yahamagariye Ubufaransa kutagwa mu mutego w'imiryango itanga imfashanyo ivuga ko irimo guharanira inyungu z'ubutabazi kandi ariyo yatumye imitwe yitwaza intwari irushaho kugira imbaraga, harimo na FDLR. AFC M23 isoza ivuga ko Ubufaransa bugomba kwirinda igikorwa cyose cyangwa imyitwarire yose ishobora kwibutsa abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari amateka mabi y'Ubufaransa. Ku ruhande rw'u Rwanda, ubwo abanyamakuru babazaga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungire icyo avuga kuri iyo nama, yashimye Ubufaransa ku gitekerezo cyiza bwagize cyo gutegura iyi nama igamije kugarura amahoro n'ibikorwa by'ubutabazi muri Kongo. Ku bijyanye no gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, Minisitiri Nduhungire yasobanuye ko bisaba ibiganiro n'ubwumvikane hagati ya M23 na leta ya Kongo kandi ko ibyo biganiro birimo gukorerwa i Doha. Yongeye ko Ubufaransa budashobora gufungura ikibuga cy'indege kandi anagaragaza ko kuba bafite icyo kibuga aribo AFC M23 bataratumwe muri ibi biganiro bigoye ko icyo cyifuzo cyashyirwa mu bikorwa. Nduhungire kandi yasobanuye ko u Rwanda rwo rurajwe ishinga no kureba ko ibikorwa n'ibyemezo bifatwa biba bikurikije amategeko. Minisitiri ushinzwe itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya abinje ku rubuga X yavuze ko ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa vuba biturutse ku burenganzira bw'abayobozi ba Kongo kandi gifungurwe ku ndege zitwara imfashanyo zizajya zikora ku manywa gusa. Yagize ati ntabwo ari ukwivumbagatanya kwa se ari w'u Rwanda cyangwa ku mwana ari we mutwe wa M23 kuzasubiza inyuma ukwiyemeza kw'abari kumwe na Perezida Tshisekedi, Emmanuel Macron ndetse na Nyasimbe, hagamijwe kugoboka abagore n'abana babarirwa muri za miliyoni bibasiwe n'amahano y'abaduteye n'abayoboke babo. Gushaka kuganira cyangwa kurwanya ubutabazi bwihutirwa ku baturage bacu si uguhakana gusa, ahubwo ni ikindi kimenyetso cy'ubugome n'ubupfapfa bw'abayobora bakoresheje intwaro n'ubwicanyi. Iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kiri mu maboko ya FC M23 kuva ifashe uwo mujyi mu ntangiriro z'uyu mwaka. Mu kwezi kwa mbere ubwo iki kibuga cyafungwaga, M23 yavuze ko bagifunze kuko cyakoreshwaga na leta ya Kongo ihungisha ingabo n'abafatanyabikorwa bayo, ikaba n'inzira yo gutwara intwaro no kuzikwirakwiza. Yanavuze kandi ko hari hatabyemo n'ibisasu. Ikindi cyavugwaga na M23 icyo gihe nuko ingabo za leta ya Kongo zasize zangije imwe mu bice by'ingenzi by'ikibuga cy'indege cya Goma birimo n'umunara uyoborerwaho indege. Na Amerika yasabye leta ya Kongo na AFC M23 kubahiriza ibyo bemeye. Leta z'umwe za Amerika zatangaje ko leta ya Kongo n'ihuriro AFC M23 bageze ku ntambwe ishimishije mu rugendo ruganisha ku mahoro, ko ariko buri wese agomba kubahiriza ibyo yiyemeje mu biganiro by'Doha muri Qatar. Ni byatangajwe n'umujyanama wa Perezida wa Leta z'umwe za Amerika mu bufatanye na Afurika Masad Boulos mu butumwa yanditse kuri X kuri uyu wa gatandatu. Masad Boulos yanditse ko leta ya Kongo na AFC M23 bageze ku ntambwe ishimishije binyuze mu biganiro by'amahoro bya Doha bigaragaza ukwiyemeza guhuriweho mu kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Yavuze ko amaze igihe hagaragara ibikorwa byo kutubahiriza agahenge hagati ya Kongo na M23 ibishobora gusubiza inyuma ibyo bamaze kugeraho. Ati buri wese agomba kubahiriza ibyo yiyemeje Doha birimo no gukomeza agahenge no kwitabira ibikorwa byo gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge mu rwego rwo kongera kubaka icyizere no kugabanya ubushyamirane ku kibuga. Ibiganiro hagati ya leta ya Kongo na FC M23 birakomeje Doha ku buhuza bwa Qatar, ndetse Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'icyo gihugu itangaza ko mu cyumweru gitaha impande zombi zizashyira umukono ku yandi mahame aganisha ku masezerano. Kugeza ubu mu biganiro bya Doha impande zombi zimaze gusinya amasezerano atandukanye arimo ay'amahame ngenderwaho, amasezerano
no guhererekanya imfungwa ndetse nayo gushyiraho urwego rugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Ku kibuga ariko iyubahirizwa ry'aya masezerano rirakemangwa cyane ko nta cyumweru gishira M23 idasohoye itangazo rivuga ko ingabo za Kongo nabo bafatanyije bari kugaba ibitero by'indege z'intambara, drone n'imbunda nini mu bice igenzura ndetse n'ibituwe cyane. Ku ruhande rwa leta ya Kongo ariko nayo ikunze gushinja M23 ko ariyo iyishotora. Ku masezerano no guhererekanya imfungwa, AFC M23 ivuga ko leta ya Kongo nta muntu numwe wayo yari yarekura, mu gihe yo ngo yarekuye abasirikare barenga 1300 bari mu bice igenzura. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ishyaka rya Katumbi ntirikozwe ibyo kwifatanya n'umutwe mushya wa Kabila. Mu gihe wahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila aherutse gushyiraho umuvoma yise Sauvons la RDC, Moise Katumbi n'ishyaka rya Ensemble pour la République ngo nibashishikajwe no kwifatanya n'uyu mutwe uherutse gutangirizwa i Nairobi. Ubwo yabazwaga ku bijyanye no kubura mu nama yashingiwe mu uyu mutwe Sauvons la RDC, Christian Mwando, umudepite wo ku rwego rw'igihugu akaba n'umuyobozi ukomeye mu ishyaka rya Katumbi, yavuze ko uyu muryango wanze kwishora mu mushinga uyobowe na Joseph Kabila. Nk'uko bitangazwa na Media Congo Akadomonet, Christian Mwando yagize ati Ensemble pour la République ntabwo ari wagon ibigomba gukurikira locomotive. Aya magambo yemeza ko hakiri umwuka mubi hagati ya Katumbi na Kabila n'ubwo hari icyizere cy'ubwiyunge. Amakimbirane yavutse hagati ya Katumbi na Kabila mu 2016 na 2018 ubwo Katumbi yabuzwaga guhatanira umwanya wa perezida, n'amakimbirane yavutse hagati ya 2016 na 2018 ubwo Katumbi yabuzwaga guhatanira umwanya wa perezida. Leta ya Kongo rero yanahagaritse amashyaka 12 atavuga rumwe nayo. Minisitiri w'umutekano w'imbere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Jacques Shabani yahagaritse amashyaka 12 atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'iki gihugu. Amashyaka yahagaritswe arimo PPRD yashinzwe na Joseph Kabila wayoboye Kongo imyaka 18, LGD ya Augustin Matata Ponyo wabaye minisitiri w'intebe, IDA rya Claude Lubaya wabaye umudepite, na PIST rya Seti Kikuni. Harimo kandi ishyaka AAP rya Theophile Mbemba wabaye minisitiri w'umutekano w'imbere, MCPR ya Jean-Claude Vuwemba wabaye umudepite, ATD rya Joseph Makila wabaye guverineri w'intara ya Equateur, MLP rya Frank Diongo, UPC, Kofedeke, ADCP na PNEC. Uyu muyobozi yashinje aya mashyaka kurenga ku mahame menshi agenga amashyaka arimo gusigasira ubumwe bw'abene gihugu, kubungabunga ubwigenge bw'igihugu, ubusugire n'umutekano wacyo. Yasabye urukiko rushinzwe kurengera itegeko nshinga rya Kongo gusenya aya mashyaka hashingiwe ku ngingo y'itegeko rigenga amashyaka, cyane cyane kubika biteganya ibihano fatirwe yarenze ku mahame yagenga. Nubwo leta ya Kongo iteruye gusobanura impamvu ihuza iki cyemezo no kurenga ku mahame agenga amashyaka, bigaragara ko ayahagaritswe ari ayibumbiye mu ihuriro Sauvons la RDC rya Joseph Kabila namushyigikiye baherutse gushinga. Iri huriro rigaragaza ko riharanira gukemura ibibazo bya Kongo binyuze mu kurwanya ubutegetsi bw'igitugu, gusaba ko imitwe yitwaje intwaro yose ikorera muri iki gihugu isenywa, guharanira ibiganiro bidaheza no guharanira umubano mwiza n'ibihugu by'abaturanyi. Naho ofisiye wa FARDC yarashwe n'ushinzwe kumurinda. Umusirikare ufite ipeti rya kapiteni mu gisirikare cya Kongo yarashwe n'ushinzwe kumurinda ahitwa Ngululu muri teritwari ya Masisi muri Kivu ya ruguru. Ikinyamakuru Actualité Akadomo CD cyanditse ko uyu musirikare warashe umuyobora, amakuru avuga ko yamushinjaga kurya amafaranga y'agahimbaza musikike, ari nabyo byateje impaka hagati yabo kugeza murashe. Ofisiye ntiyabashije kugabanya agahinda k'uyu musirikare yayoboraga, nibwo undi yahise amurasa agwaho. Urubuga rwanditse ko nyuma y'urupfu rw'uyu musirikare abaturage bagize ubwoba batangira guhunga ko gace. Amakuru aravuga ko uyu musirikare yaje gufatwa na bagenzi be akaba ategerejwe imbere y'ubutabera ngo abazwe ibyo yakoze. Muri biriya bice bya Kivu y'Amajyaruguru akomeje kubera imirwano M23 ihangana n'ingabo za Kongo zifatanyije na Wazalendo. Ikinyamakuru dukesha inkuru kivuga ko muri iki cyumweru tariki ya 29 z'uku kwezi abarwanyi ba M23 bigarurira agace ka Kibati muri groupement ya Ruberike muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'imirwano ikomeye. Dukomeza amakuru muri Tanzania. Perezida Samia Suluhu Hassan yatangajwe ko yatsinze amatora ya perezida n'amajwi 98% ariko ntibihosha imyigaragambyo. Komisiyo y'amatora muri Tanzania yatangaje ko Samia Suluhu Hassan wari usanzwe ari perezida ari watsinze amatora ya perezida yabaye kuwa gatatu n'amajwi hafi 98%. Mu gitondo cyo kuwa gatandatu ubwo yatangazaga ibyavuye mu matora, umukuru wa komisiyo y'amatora Jacobs yagize ati ntangaje ko Samia Suluhu Hassan yatsinze amatora ya perezida akaba ahagarira ishyaka rya Chama cha Mapinduzi. Umukuru wa komisiyo y'amatora yavuze ko Samia yatowe n'abantu miliyoni hafi 31,900 bangana na 97.66% mu matora yitabiriwe ku kigero kigera hafi kuri 87% by'abantu miliyoni 37,600 birenga biyandikishije. Abakurikirana hafi amatora yo muri Tanzania bo mu mahanga baragaragaza impungenge bavuga ko batewe no kuba atarabaye mu mucyo ndetse n'imvururu zabaye nyinshi mu gihugu. Amakuru akavuga ko ziciwemo abantu babarirwa mu magana na abandi babarirwa mu magana bagakomereka. Bijyanye n'ibi byatangajwe na komisiyo y'amatora, Perezida Samia y'imyaka 65 yitezwe gutegeka muri manda ya kabiri y'imyaka 5. Imyigaragambyo muri Tanzania rero iranakomeje. Ishyaka rya mbere rikomeye ritavuga rumwe n'ubutegetsi rivuga ko abantu babarirwa mu magana bishwe mu gihe cy'iminsi 3 y'imyigaragambyo yakurikiye amatora rusange yabaye kuwa gatatu. Umubare w'abapfuye uragenda unyurana ndetse kuba umurongo wa internet warahagaritswe mu gihugu hose bituma bigorana kugenzura imibare. Mu gihe umuvugizi w'ishyaka rya Chadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ko abantu bagera kuri 700 biciwe mu gukozanyaho n'abashinzwe umutekano. Umudiplomate ukorera muri Tanzania yabwiye BBC ko ari ibimenyetso byo kwizerwa by'uko nibura abantu 500 bapfuye. Leta ya Tanzania yashatse gupfobya iki kigero cy'urugomo ndetse abategetsi bongereye igihe cy'umukwa
iwabo mu rwego rwo guhosha imvururu. Ahanini iyi ni imyigaragambyo iri kurangwamo urubyiruko rwiraye mu mihanda mu mijyi inyuranye yo muri Tanzania mu kwamagana amatora rubona ko afifitse. Abigaragambya barashinja leta kubangamira demokarasi kubera kuburizamo abategetsi bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi, umwe akaba ari muri gereza, undi akaba yarabujijwe kwiyamamaza ku mpamvu za tekinike. Bityo rero byongerera amahirwe Perezida Samia Suluhu Hassan yo gutsinda hamwe n'ishyaka ariho riri ku butegetsi CCM. Imyigaragambyo iracyakomeje ndetse mu mujyi wa Dar es Salaam uri ku cyambu bari kwirengagiza kuburirwa n'umukuru w'ingabo ngo bahagarike imvururu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Mahamudu Kombo Tabiti yavuze ko urugomo ari ibintu bike byabaye ahantu hamwe na hamwe, ndetse avuga ko abashinzwe umutekano bihutiye cyane kugira icyo bakora kandi mu buryo bushimitse mu gukemura ibi bintu. Yabwiye BBC ati turimo no gukomeza kwakira amakuru y'imitungo yashenywe cyangwa yangijwe. Yongeyeho ko guhagarika umurongo wa internet byari ngombwa mu rwego rwo guhagarika ukwangiza nk'uko no kurokora ubuzima bw'abantu. Umwe mu bakora mu bitaro bya Dar es Salaam yabwiye BBC ko kuva ku wa kane ibyo bitaro byarengewe n'ubushobozi kubera bapfuye n'abakomeretse, ndetse ko no muri byinshi mu bitaro bya leta byo muri uyu mujyi ari uko ibintu bimeze. Amakuru akavuga ko uburuhukiro bw'imirambo bwuzuye. Umunyapolitiki umwe muri Chadema yavuze ko afite ubwoba ku buzima bwe kuko amatsembatsemba akorwa mu masaha ya nijoro mu gihe nta muntu n'umwe uba uhari wo kubara inkuru. John Kitoka, umuyobozi muri Chadema ushinzwe ububanyi n'amahanga n'ababa mu mahanga, yabwiye BBC ati abashinzwe umutekano barimo barashakisha abategetsi bo muri Chadema bose, ndetse bamwe byabaye ngombwa ko bava mu gihugu. Aba bantu barica nta kubabarira. Dukomeje guhangayikishwa no kuba ibihe byegereje amatora byararanzwe n'itotezwa, ubushimusi no gutera ubwoba abategetsi batavuga rumwe n'ubutegetsi, abanyamakuru n'abakozi bo mu miryango itari iya leta. Umuryango w'abibumbye wasabye abashinzwe umutekano muri Tanzania kwirinda gukoresha imbaraga zitari ngombwa, ndetse ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza, Canada na Norvege basohoye itangazo bahuriyeho bashishikariza abategetsi gukorana ukwigengesera kwinshi cyane gushoboka no kubahiriza ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza. Mu birwa bya Zanzibar bifite ubwigenge bucagase bitora leta yabyo bwite na perezida wabyo bwite. Hussein Mwinyi wa CCM ari nawe perezida uri ku butegetsi, nawe yatsinze amatora hafi n'amajwi 80%. Birona n'amakuru Associated Press byatangajwe ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Zanzibar bavuze ko habaye uburiganya bwinshi cyane mu matora yaho. Amakuru aravuga ko ba mukerarugendo bari kuri ibyo birwa bahize ku kibuga cy'indege mu gihe imyigaragambyo hamwe no guhagarika internet hakurya byatumye ingendo z'indege zitinda. Perezida Samia yageze ku butegetsi mu 2021 nka perezida wa Tanzania wa mbere w'umugore nyuma y'urupfu rw'uwari perezida John Pombe Joseph Magufuli yarabereye vice president. Mu ntangiriro Samia yashimiwe kudohora ikandamiza muri politike, ariko kuva icyo gihe urubuga rwa politike rwarafunganye. Ubutegetsi bwe bushinjwa kwibasira ababunenga babinyujije mu kubata muri yombi no kubashimuta. Hari abatavuga rumwe n'ubutegetsi babiri bakomeye bajyaga guhatana nawe, Tundu Lissu wa Chadema uri muri gereza ku birego by'ubugambanyi, ibirego hakana, na Luhaga Mpina w'ishyaka ACT Wazalendo, ariko uyu nawe yarahejwe ku mpamvu za tekinike zijyanye n'amategeko. Amashyaka mato cyane 16 muri yose nta na rimwe rifite amateka yo gushyigikirwa cyane n'abaturage. Aya ariko niyo yemerewe guhatana na CCM. Muri Uganda ho abantu bane mu bagabye igitero ku kigo cya polisi bishwe barashwe. Abashinzwe umutekano muri Uganda bari gukora iperereza ku gitero cyagabwe mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu ku kigo cya polisi giherereye mu karere ka Kasese, aho abantu bitwaje intwaro barimo n'abari bafite imihoro bateye icyo kigo bararasa ndetse batwika inzu imwe y'abapolisi. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru The New Vision cyo muri Uganda, bivugwa ko abagizi ba nabi bane barashwe bagahita bapfa, abandi barakomereka, naho batanu bafatwa n'inzego z'umutekano bakiri bazima. Iperereza riracyakomeje kugira ngo amenyekane aho abo bantu bakomoka n'impamvu y'iki gitero cyagabwe ku kigo cya polisi. Umuvugizi wa polisi ya Uganda yagize ati turemeza ko habaye igitero ku kigo cyacu cya polisi giherereye muri Kasese. Abakekwa bane barashwe bahita bapfa, abandi batanu bafashwe ari bazima barimo kubazwa. Iperereza riracyakomeje. Uretse ibyo, mu rukerera rw'uyu munsi hanumvikanye urusaku rw'amasasu ahagana mu birometero 80 uvuye muri Kasese, aho inzego z'umutekano zavuze ko ari abateye bakekwa kuba baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umwe mu basirikare yagize ati twahise dukaza ingamba z'umutekano kandi turi kugerageza guhangana n'iki gitero mu buryo bwihuse. Ibi bitero byombi byongeye guteza ubwoba mu baturage baturiye imbibi z'uburengerazuba bwa Uganda, aheruka kugabwa ibitero byinshi n'umutwe wa ADF ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo polisi itaremeza ko ibi bitero bifitanye isano n'uyu mutwe, uburyo byakozwe mu gihe kimwe no mu turere dutandukanye burerekana uburyo busanzwe bukoreshwa na ADF mu bitero byayo bya kera. Dukomereza amakuru muri Guinea Bissau, igisirikare cyaburijemo kudeta. Mu gihugu cya Guinea Bissau, igisirikare cyatangaje ko cyaburijemo igerageza ryo gufata ubutegetsi ku ngufu ryakozwe n'abasirikare bakuru bari bagamije guhirika inzego zemewe n'amategeko. Nk'uko byemejwe na General Mamadou Touré wungirije umugaba w'ingabo, iri tsinda ngo ryagerageje guhungabanya inzego za leta no gusenya inzira y'amatora ateganyijwe gutangira mu mpera z'iki cyumweru. Ubuyobozi bw'igisirikare bwatangaje ko abasirikare bakuru batari bake batawe muri yombi barimo Brigadier General Dabana Warna warukuriye ikigo cy'amahugurwa y'ingabo giherereye mu birometero 30 uvuye Bissau mu murwa mukuru. Ibi bibaye umunsi umwe gusa mbere yuko hatangira igihe cyo kwiyamamaza ku bakandida bazahatana mu matora ateganyijwe kuba ku itariki ya 23 z'uku kwa 11, aho perezida uri ku butegetsi Umaro Sisoko Embalo ategerejwe guhatanira manda ya kabiri. Perezida Embalo yaburiye abashaka guhungabanya ituze, avuga ko nta kavuyo kazihanganirwa kandi ko guverinoma yafashe ingamba zose zo kurinda buri mukandida n'ituze ry'igihugu. Guinea Bissau ni igihugu cyahoze gikolonijwe na Portugal, kikaba kimaze igihe kirekire gihura n'ihirikwa ry'ubutegetsi n'amacakubiri ya politike, ariko kuva mu matora ya 2014 cyari cyatangiye urugendo rwo kugarura ubutegetsi bugendera ku mategeko n'umutekano urambye.
Amerika yo yabuje abaturage bayo kujya muri Niger. Leta z'umwe za Amerika zatangaje impuruza yihanangiriza abanyamerika kudasura igihugu cya Niger kubera impamvu z'umutekano zirimo ubugizi bwa nabi, imvururu za politike, iterabwoba, indwara n'ubushimusi. Iyi mpuruza yashyizwe ahagaragara n'ishami rya leta rishinzwe ububanyi n'amahanga nyuma y'uko mu cyumweru gishize umumisiyoneri w'umunyamerika yashimuswe mu murwa mukuru wa Niger Niamey. Iryo tangazo rigaragaza ko abanyamerika bagomba kwirinda kujya muri Niger ku mpamvu iyo ari yo yose, kuko leta ya Amerika idashobora gutanga ubufasha bw'ubwirinzi cyangwa ubufasha bwihutirwa hanze ya Niamey bitewe n'ibibazo by'umutekano. Kuwa kane leta ya Amerika yari yemereye imiryango y'abakozi bayo bari muri Niger gutaha ku mpamvu z'umutekano. Kuri ubu abakozi ba leta ya Amerika bakorera muri Niger barasabwa kugenda mu modoka zidatoborwa n'amasasu, kubahiriza igihe ntarengwa cya saa sita z'ijoro, kandi ntibemerewe kujya mu masoko yo hanze cyangwa muri resitora. Nk'uko raporo ibigaragaza, ibikorwa byo gushimuta abantu byibasiye cyane ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika, cyane cyane mu bice by'igaruriro n'imitwe y'intagondwa. Muri Niger abantu batandukanye bashimuswe muri uyu mwaka, barimo umugore w'Umudage mu kwezi kwa mbere, Umusuwisi mu kwezi kwa kane, n'Abahinde batanu bakoraga ku mushinga w'amashanyarazi bashimuswe mu gitero cyahitanye n'abasirikare basaga 10. Uretse Niger, leta ya Amerika yanashyizeho impuruza ku rwego rwa kane no ku gihugu cya Mali gikomeje kwibasirwa n'ibitero by'intagondwa bifitanye isano n'umutwe wa Al-Qaeda. Muri Kameruni ingabo za leta zahishe utavuga rumwe n'ubutegetsi. Umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kameruni, Issa Chiloma Bakali, yatangaje ko yajyanwe ahantu hizewe n'abasirikare bamushyigikiye kugira ngo bamurindire umutekano nyuma y'amatora arimo impaka nyinshi. Chiloma yari amaze iminsi afungiwe mu rugo mu mujyi wa Garoua mu majyaruguru ya Kameruni kuva ku itariki ya 12 z'ukwezi gushize ubwo habaga amatora y'umukuru w'igihugu, aho yavuze ko ari we wayatsinze. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Facebook, Chiloma yagize ati: "Ndashima ingabo z'igihugu zagaragaje gukunda igihugu, zinyobora ahantu hizewe kandi zikaba zikomeje kunshyiriraho uburinzi." Nta mubare w'abasirikare bari kumurinda yatangaje, naho Minisiteri y'Ingabo ntigeze igira ikivuga kuri ayo makuru. Kuwa mbere w'iki cyumweru urukiko rushinzwe kurinda iremezo ry'itegeko nshinga muri Kameruni rwatangaje ko Perezida Paul Biya w'imyaka 92 akaba ari nawe umuyobozi mukuru ukiri ku butegetsi ushaje kurusha abandi ku isi, ari we watsinze amatora. Ibi byahise bitera imyigaragambyo ikaze mu mijyi itandukanye y'iki gihugu. Amashyirahamwe y'abaturage yatangaje ko abantu 23 bamaze kwicwa n'aho abarenga 500 batawe muri yombi n'inzego z'umutekano mu gihe cy'iyo myigaragambyo. Mu butumwa bundi yanyuje kuri Facebook, Chiloma yasabye abaturage gukora guma mu rugo y'iminsi 3 guhera kuwa mbere kugira ngo berekane ko batishimiye ibyavuye mu matora. Iyi myigaragambyo ikomeje kongera umwuka w'ubwoba muri Kameruni, igihugu kimaze imyaka irenga 40 kiyoborwa na Perezida Paul Biya. Naho muri Sudani abarenga 60,000 bahunze umujyi wa El Fasher nyuma y'uko ufashwe na RSF. Abaturage barenga 60,000 bahunze umujyi wa El Fasher nyuma y'uko ufashwe n'umutwe wa Rapid Support Forces uhanganye na leta ya Sudani. Uyu mutwe winjiye muri uyu mujyi nyuma y'imyaka hafi 2 warafunze inzira zimwe z'uyu mujyi, ibyatumye abaturage bahura n'ibibazo bikomeye birimo inzara, kubura imiti n'ibindi. Ishami ry'umuryango w'abimbye rishinzwe impunzi ryatangaje ko riri kwakira umubare munini w'impunzi mu gace ka Taliwa mu majyaruguru ya Darfur. Uyu muryango uvuga ko impunzi nyinshi zakirwa ziba zitaka ibikorwa by'ubugizi bwa nabi zakorewe, birimo gufatwa ku ngufu ndetse kuri kugorwa no kubona ibiryo naho gutuziza impunzi. Ku ruhande rwa Rapid Support Forces ihakana ibyo bikorwa, ikavuga ko nta bugizi bwa nabi ikora, dore ko yerutse no gufunga umwe mu basirikare bayo wagaragaye yica abantu badafite intwaro. Kuva intambara yatangira muri Sudani mu 2023 abarenga 150 bahasize ubuzima, miliyoni 12 bava mu byabo, igihugu kibasirwa n'amapfa. Minisitiri w'ubutabera w'Ubufaransa ari ku gitutu nyuma yo gusura Nicolas Sarkozy muri gereza. Abanyamategeko 30 bakorera mu Bufaransa bareze Minisitiri w'ubutabera Gerard Darmanin bamushinja gutesha agaciro abacamanza kubera ko yasuye muri gereza Nicolas Sarkozy wayoboye iki gihugu. Minisitiri Darmanin yasuye Sarkozy muri gereza ya La Santière iri mu mujyi wa Paris ku mugoroba itariki ya 29 z'ukwezi gushize, bagirana ikiganiro cy'iminota 45. Mu cyumweru gishize uyu muyobozi yarebwe abanyamakuru ko azasura Sarkozy kugira ngo agenzure niba acungiye umutekano byihariye nk'uko wabaye perezida w'Ubufaransa byemererwa. Aba banyamategeko bagaragarije urukiko ko amagambo Minisitiri Darmanin yavuze kuri Sarkozy adakwiye kuvugwa n'umuyobozi ukiri mu nshingano kandi uyobora urwego rw'ubutabera, kuko agaragaza ukubogama kweruye. Bitewe nuko abunganira Sarkozy batangiye gusaba ko umukiriya wabo yafungurwa by'agateganyo mu gihe ategereje umwanzuro ku bujurire bwe, abareze Minisitiri Darmanin bagaragaje ko yagiye kuri gereza kumushyigikira bityo ko akwiye gukurikiranwa. Minisitiri Darmanin yasubije abanyamategeko ko kugenzura uburyo wabaye perezida arindiwe umutekano muri gereza biri mu nshingano ze kandi ko bitambura abacamanza ubwigenge bwabo. Mbere yuko Minisitiri Darmanin asura Sarkozy muri gereza, umushinjacyaha mukuru Remy Heitz nawe yari yagaragaje ko uru ruzinduko rushobora guhungabanya ubwigenge bw'abacamanza. Mu kwa 9 uyu mwaka urukiko rwahamije Sarkozy gushaka kwakira amafaranga yemerewe na Colonel Muammar Gaddafi wayoboye Libya kugira ngo yifashishe mu bikorwa byo kwiyamamariza umwanya wa perezida mu 2007. Urukiko rwabishingiyeho rukatira Sarkozy igifungo cy'imyaka 5, ariko yanenze abacamanza agaragaza ko bitumvikana kuba ahamywa icyaha kandi atarakiriye ayo mafaranga. Ntanemera kuba yarashatse kwakira amafaranga ya Colonel Muammar Gaddafi. Muri Australia uwabaye minisitiri w'intebe yakatiwe imyaka 5 azira gusambanya abagabo. Gareth Ward wabaye umudepite muri Australia yahamijwe icyaha cyo gusambanya ku ngufu abasore babiri, ahanishwa igifungo cy'imyaka 5. Gareth y'imyaka 44 yafunzwe mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka ubwo urukiko rwari rumaze kumuhamya icyaha cyo gusambanya ku gahato umusore mu 2013 n'undi yasambanyije mu 2015. Uyu mugabo yahagarariye agace ka Kiama mu nteko ishinga amategeko mu 2011. Yeguye ku mwanya wa minisitiri ubw'ibirego byari bitangiye gukwirakwira, ariko yanga kwegura ku mwanya w'ubudepite yongera gutorwa mu 2023. Uyu mugabo azamara muri gereza imyaka
y'imyaka 3 n'amezi 9 abone kwemererwa gusaba gufungurwa by'agateganyo. Umucamanza yavuze ko ibi bikorwa by'uyu mugabo ari ibya kinyamaswa, bityo ko iki gihano yahawe kigamije kwereka abandi batekereza nkawe ko bazajya bahabwa ibihano biremereye cyane. Dusoreze kuri Isiraheli yashyikirije Palestine indi mirambo 30 y'abaturage bayo. Isiraheli binyuje mu muryango utabara imbabare Croix Rouge yatanze imirambo 30 y'abanyapalestine bapfiriye muri iki gihugu, ndetse bivugwa ko imwe muri yo igaragaza ibimenyetso by'itotezwa. Itangwa ry'iyi mirambo riri mu murongo w'ibikubiye mu masezerano n'agahenge Isiraheli yagiranye na Hamas ku itariki ya 10 z'ukwezi gushize yagizwe mu ruhande na Leta Zunze za Amerika, aho kugeza ubu Isiraheli imaze gutanga imirambo 225. Minisiteri y'ubuzima ya Palestine yatangajwe yakiriye imirambo ndetse ko igiye kuyikorera isuzuma mbere kuyiha imiryango yayo. Imiryango ikora ibikorwa by'ubutabazi kunze gushinja Isiraheli gutoteza imfungwa yafashe bugwate, dore ko muri indi hererekanya ryabanje iyi miryango yagiye igaragaza ko imirambo yakiriye yabaga ifite ibimenyetso byo gutotezwa birimo gukurwamo amenyo, gufungwa ibintu mu maso, kuzirikwa amapingu, gukurwamo imbavu, gutwikwa n'ibindi. Kuva Isiraheli na Hamas byagirana amasezerano n'agahenge, Hamas yari ku imfungwa 20 nk'ingurane y'imfungwa 2,000 zari zifungiye muri Isiraheli, dore ko kuva aya masezerano yasinywa ishinjwa ko imaze kwica abarenga 100 barimo abagore 46 n'abana 20. Cyo kuza Primo Media Rwanda, inkuru ya Isiraheli yashyikirije Palestine indi mirambo 30 y'abaturage bayo, niyo dusoreje igahunda y'umunsi mu itangazamakuru. Nge ni Jean Dodier Kanijabo, ndabashimiye ko mwari mudukurikiye. Amafufu n'amafaranga bibafubike. Agaciro ko kwiga ikidage karuta kuri giciro. Banyeshuri musoje yisumbuye cyangwa kaminuza, abari mu biruhuko n'abandi mwese mu byifuza, Der Sprachenhub German Language Academy, ikigo cyigisha ururimi rw'ikidage ku buryo bwihuse kandi bugezweho, kigatanga ubujyanama bugamije gufasha urubyiruko rw'u Rwanda n'abandi bose babyifuza kugera ku mahirwe yo kwiga, gukora, guhugurwa, kuminuza cyangwa gutura mu Budage. Ku ishami ryo rya Kigali Nyarugenge hamwe n'abafatanyabikorwa bacu, turahamagarira buri wese ubyifuza ko mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ikidage hari amahirwe menshi agutegereje. Ushobora kwiga umwuga kandi uhembwa mu mashami atandukanye ariyo ubuvuzi n'ubuforomo, uburezi bw'abana bato, imyuga ngiro n'ikoranabuhanga, ubucuruzi na logistics, ndetse na hotel and restaurant management. Amasomo atangwa kuva ku rwego rwa A1 kugeza kuri B2 ku ishami ryacu rya Kigali i Nyarugenge ku gahanda KN89 ST ku nzu ya 9 muri etaje ya 5. Ushobora guhitamo kwiga mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba cyangwa muri weekend. Akarusha kandi muri Der Sprachenhub twiyemeje kugufasha. Tuguha amakuru ajyanye na admission na scholarship mu mashuri, ndetse twaguhuza n'amahirwe yo kubona akazi ku bafite impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi. Tugutoza kandi tukaguha ubufasha mu kuzuza application no kuzinoza, tukagufasha gukora dosiye isaba visa, ndetse tukaguha ikaze no kukumenyereza mu gihe ugiye gutura mu Budage. Ese wari uzi ko kwiga kaminuza mu Budage ari ubuntu? Iyandikisha nonaha. Ushobora kunyura kuri nimero yacu ya WhatsApp kuri 07 90 13 98 22. Mwicikanwa kuko abakozi n'abanyeshuri bazahitamo kwiga nimugoroba cyangwa muri weekend bazahabwa igabanyirizwa ridasanzwe. Hitamo Der Sprachenhub German Language Academy maze ugere kure. Haha ibwota amasimbi, ubumenyi n'ubushobozi, maze wiyubakire u Rwanda.